Ja sam Martin Salota i imam 12 godina. Ja sam Nova Kulić i imam 12 godina. Mi smo 6. razred osnovne škole Gradsko jedinstvo u Kucu. Kroz naše selo protiče kanal Dunav-Tisa-Dunav. Mnogi pecavaši ovdje love ribu s pomoću jednog ili više štapa za pecanje. A kada koriste više štapova, moraju da paze na sve štapove u isto vreme. Zato smo rešili da im pomognemo i programiramo mikrobitove koji će registrovati trzaj na kraju štapa. Kad se riba upeca, riba trza štap i pošalje radio vezu pecarušu. Naša škola posjeduje mikrobit 2 koji ima mogućnost da proizvodi zvuk, kao i neki gotovi uređaji. Možda i bolje ovako. Mnogi pecavaši vole da pecaju u tišini.